Le ako moto makaniki vaitale, whaafsanga i malenofo anga tuai o le iasaki, se au nanga whaabitoa sili ona le leimo lo sa, le ua na o le se lau valu se furufata la, siaki ei ta vale la iti e o Evans Mahilax, e mawhai na mātou sui ina le whaamama suau a toa o le afi, siaki uma tahofio luma matua, whaapea lola ma pau lau ta vale, siaki uma foi tō tonga ma vaenga a toa i lalo lo sa, ona mātou whaai lo atu leo vaenga lo mana o mia lo sa, mo lo nofo sila fia, e iai foi la mātou au nanga whaapitoa mo pamu kiso, pamu penisini ma injectors, a fio mai nei loa, pe vala au mai leono o tasi iwa whahono, po le fitu, tasi fitu wano wha, le ako moto mechanic e vaite. Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio, a las mujeres de ellos mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora dale. Preguntándome qué es lo que pasa. Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa. De que yo salgo a la calle flow con la grasa y ustedes con su brujo leyendo su taza. ¿Qué es lo que tú dices, bellaca? Me gusta la colombiana así, de berraca. Que le den paca, tenemos la paca y como un pelotero, pum, te la saca. Ellos tan celosos por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora dale. Los celos lo van a matar, porque ustedes no. National Tato Company, Tato Sinal, Fasalina, Tato, Famal, Paper, now was a Tato Life of War, a Peonaya, Langa, Tato Koniki, and I think a tie. Did it be on fire to tell Momoa? Come see, I saw, and I will saw Tato Momoa. Come see, I saw Tato Melon Lua. But suddenly, every initial of town, Finatum, I wanted to fire when you talk to Sao. Ya, this is fine. I see the way to level to level sound. I thought to Calamuno, level sound. Yeah, Fatalo Fatala. Not to like 4 minutes to tell it to like value in a more a perfect enough to my foot to my Fatalo Fatala. Mine, Masalo, if I talk to Sitato Pissimissina, says it to Fernilla. In a lecture, Pata. You're venue. A Carolina venue, wow, venue. Famila ole hiding place na la sunga ya entu lau al fai langi fo lama si vaina si tumaita ile o melvi for dancing for ya nationali ila le fai langi fo lama sunga ya entu famila I la vai til la ta fa ima la fi fo de la lo ma tu tumaita melin la fai ile venu ka ole wow venu ya nala mol mawina fa nala la me maupana tato wo minga kasi mana yo le ol me mana ya ol view fo le tilo mai lalo ya le mana yo tatia to tatu tawanga ya tatu tawanga ato apena fo to ton ya ol tulanga ile venu mai fa tutishino uma o meu fale ato lau ya to isi ila propola ya to tonu la me anga piko silio no wo foi o le tato venu atua tu sei me foi io wata foi le o mo o ades foi le le challenge foi wo foi le tu tato tupulanga me tu siata mo po mo fali ale me la bi sino wo foi tonu le fali le taua tama matini ya le ladies must attend to me because Kuse ale ata tamalo, ela tusi.
ma le ata le teine ni situ au tonu la ka se mana yo ata o mana i tonu fa pe yo ko vai ale se fale le tau o pito sidor mana ia masalo ai lo ai mena ya if you fa te fifa tari atu ala vai tino funofo ia fa it's very comfortable while in all o mena ia ile o station or comfort station woohoo ma pena ia sa le o ye no fangana o le well le wow ben ya o le ala o le luai fai ponga ale na fai ata luai nei na e mai mo e ia no te tilo te no Facebook fa pela vi ai ale foto o le ia ia la o mana fa so tai mai ta melin so se fa ponga ia te te o la vai cover mai fa ponga le ia ma ai sta to sport sta to ham sta to esculi man tro fo yo e te le ia vai mal fanua le e foi le company e foi le a fani fale mautongi o fai mo le Skyview Villas lalo le o le tetainga a Madeline ia ai fa pe foi ia le tuna foi le fanua le e le vai nga fai mo le Fong Avenue in sa le la lampa pa ai o fai langi le fo langa entry ia e to le usa a Madeline ia le lo fai ia le business ma na ia o le mo la tau fo fai pe ponga e ma fai e tulanga no fuanga le ia ona fai ai lo fai pe ponga ai fia mana o ai no fale ele pe na sa no ia fui ave di ona sango fia ona le viu ai tulanga mai anga ia tulunga i malolo le o le matsango fia o ai mai kama vela ia o malulu ke pe ki mo e pu o uma pa ia no sila e te vai pu o e malulu ia te mare fale le e sta me to ai fale ai sai na me na to te le pa lang ia ma tanga te fia no foi na o ba te mino ia o mai no fia fai po te mina o que sa e te le fa to o te fai po o que le fa ko fia fai po a fa ku ka fia fai po te mina ele io ma pa na pela o te le titi na se manu te sa le sa no nga fu ava ava pe fo e mai mo mai il tato tunu unga le Skyview Villas ia male well venue ia ai fa pe foi le no fuanga le ia o le sunga a Madeline ia po le uso foi a Madeline no lo faia ia le business le a ia o malo o mai ni vai tau to sanga ia ele faia na le o ia Madeline ni lunga o le Facebook page o te lo na wa ia foi ma a business ni em fa la wana so ta ia ni ia e tu sai foi o le a talingo malo ia pe o se foi ponga fa se walo le mla mia se walo au ia tele te mana ona si mea le titia ma ngai ia o no fanga fenga le fameka ka romantic kiri do ya romantic places kiri do ya nga mea this is one of the romantic places in town ya yo tele do ya we na me romantic ai sa o le mainda fe am ia la tu sa am ia tu pulanga la tu wala tu mo wala no fanga mata fi e fai poi na tu o mai no fanga nei wa o tato pasi mai tu langa le ia ka ko ia la so fa sa fa sa ia e ko le foi se me fai mo le inki al fa le o lima e ka mo e ngai mama pe ka o so sola ka o pe so sola mai sinu ia e pe so sola mai ai next door ia fa le e o ke fai me sola o le se me mana ia ile tato pena tano na tato fa te malo na a pe te malanga mai sa e o ia tu fa fu to te mai ama le to ai nga to poki a ko fa te malo nei lalo pe ama se fu bita ai lalo ai fai fu mai ponga luma e vai le fai no fi na uma lo e ponga e kifa kwa la ia le kifa tono lo pot na ia ia le view mai lunga ina Skyview Villas ia so ai lama no fong folia e le na sala Madeline no fonga dia e tasi fa po mo na le no so tai mai ia o le fa po mo na le fa ia venue dia ia fa ma lo le so ya Madeline pa tai fo ia alang lo mai tato po kalame ia looking forward in making business with you in the future o Madeline e po tato well venue yo la to ia mal tato villa Skyview Villa yo la tuia o le alang lo ina tatu talo tau ele ngata tai au pena foi le fiafi ya na o la tu la o tutu mai la tu au o kon tau au vai na tutu mai fa pe olisi la o te lo olisi fa me ponga no lua o te lo te mai tai ya o na le venue
vai ngai ke e waka se le kunga ka ho fa na lo o le tamle ia ala tu ni si fa tatu company si fa talo factory ala va tia mai na ele le se le o lana memory ia e fa talo factory ne tatu company na o lo lo malo si tatu fa fiafi o tau fiafi ma lo pe ia e mo na fa fe lo ia tu le Arco Group na to lo wa fa pena ona anga i mai lang languina tatu tala mai samo wa fo mai mo fa fonga tatu tu ulunga lo pe ia fa tai tele lava e tele ia ofisinisi tono Arco Group o fa insinia o fa ainga le manai le sa tau ma fai nei fu ave di o ka se manai o me ai tau mo fie fa mali loto awana ingalo na ese si manai ma tau mo fie no fuanga e le se pisa wa e pe e tono o savalalo tu ala titi mai a St. Mary's le anga i mai nai le wana le ton tau mai ia Lucky Food Town ia ma Mercy Shop ia le wana ton wana i te anga ia le Arco Group po le manai ia au lato fa insinia na fele fa insinia mai ngale pa le sila na i vaiteli e te lole e ke la ku vaiteli ele fa misi mena ele le pick pair e ke la ku la kiki a tau le pick pair o talatu o tula so mal pick pair ama vale rola ele ona i tu nim fa misi de le foi le Arco ele foi misi de Arco Group na pi mai ele no fanga te le ana i pese complex ia na ia uma fala insinia ai ma meu chemicals ia pena foi ma tendo isi mena ia asira su ia ma vili telefone ia e puke la ta vale ia pa tai te le atu i le langon so mai fo ia tatu tala au ina atu mai samo nei tatu company Arco Group Fexco Pacific ia le fionga Fonti mo dio pio ia fa pe fo ia ana mulpola ana losa ia mana fenga venga tama tai ma li la fo fia la tau ia lo fa tino ina ngalo fe fa ni wina tupi a fa ita nga ia tu masa tupi ni sila por la lava la tino e mai fa li wa vai o le wainga fo ia e pito isilia ona mawalunga la tau ia tupi fa liu ma tupi fo e mawalalo la tau tupi e fa tau mai e te albato e mana mia sau tupe New Zealand te fi malanga New Zealand ia si vaenga la le pito i tonu e fa mani loto foi o le Western Union la fo mai tupe fa moni mai fafo ia o serang lang so ma lo se tato ko kalame ngata ilea o le silver sponsor le o tato Pacific Games le sa e tangtanga ia le torch ia po le sulu o talonga e le sata wa veina le fionga mpola ana rosa i le mai sunei tato o mali cafe laterano ia Lucia ia mana finga benga ia rufa pena ona sa mia ta uma falei anoloina me ai sa moko ko leisa ko poesi ia le mai salo tai au te tasi ia mai se lava ta uma fai a wana ma ni tai au ia le o uli fo ia oka play mau ke ni ma moe o le sua o ma moe se tu lo fa fonga tato tunu ia ato ai fo mai si ato uma fai tele o le oka ma tu lava pena ia anga ia ni na ni cafe laterano ia in next to Western Union. So ola ma le Western Union. Mana tala la tupe ang ton right na investina pong no la ia na nga ilo le fali. Au te Lucia ile fa testi mai fo ia meso lang sua in tato po karami. Ole mo tonga complex ia le fionga silava ia ma le fionga fa tua ia o fa so kuma tayo su fali. le tomo La tamo mo su fali ia ro fa pena ona tua le tunu o ala le au nanga mo tonga pa tan malo o ta avale mangtongi ia atoa i mafale fausia i mea fale toi fale le ia se tin foa ma tuna fa pena ia ma fale ainga o ia i tono o le compound le mo tonga ia anga ia ne ia ai fia mo se soani se poto e anga i malo no ai mai tunu mau ia mawalo poto tongi na mo tonga lo ia foi sia o nanga i tono lalo o fale la mo tonga sai ele fale o tiulu mai sila foi tu na mai fale fai i telefoni ia e te maua mai na anga ina ia silva maua pusa aisa mai Australia se tinu foa ia o loa tau LTC taipei o toasters o tipoti wila tu na ngam pena fai wila maua mai na ia sufali ia mali afio ngal ma silva le motonga complex ia after tele ia to filau fiti le mwai ia malana o fenga benga ia mesa company malo selsap SSAP o lo fa pena ona lang mai foi tato ko kala melene ia wala foi mai mo mai tato no fa after tele lang mai semua ia o lo fa tele to tato company so tai mai tato ma fa pele nei masina mala foi masina ia wa fa la lo tato ko kala mesa to fa toa
ia o lo fa pena na fai pe so ma wala sa le alo vili mai le sa I taimi uma ma so ma wa ila to fa pito te ia o pa ua ia la lo tau pisa asa ma sinta mea tele yo la to fa pito to titi aso uma fai ai era na le lo anga I te asi le sa ia ma I te tilo fo I tele o lo lasi na va ai ia lo tango fie I le tato sa pe ona ia la to fa la doa MS Rentals ia si io alvao ia mana fatua flow mala company tavale ole MS Rentals e tele o nanga lo ai foi fale ai ngale MS Rentals ile ala vale le faleolo e ngate le fale lo ai wa fui mun fanua ia mala to tavale la ia rent tau nu am leva lele e tasi ale office va ile tu o male ile arrival tasi ale office ale pito mai luma so o tu lo male MS Rentals nga ina e pe e fi na mi so tavale ia awa tuayo na oka mai o ia o mai na ia arwao ia fai la wana mau ale taimi la na ia la tavale tom ia o tato company ia fa tai tele la vale la ngom so mai e tato po kala me fai pe ia 50 taxi e mai sai ia o ma fa so sa tu ma kui ava lili lunga nei ia male mai moanga al tato tunu o lo fa pe na mai mo ni tura fiafi malo lava mai na ia mole fonga ina fo tato company bisi na pe ne fa fon ole o tiu te lava na le tom fire tu ia ma tu ne company le fa sala watu ia pe todo e fa le ngale ma fa sala watu fa le tavale ia pe na fo fa te malo io tu langa le mai na e le fa pe tasi sia so te sam sam ia na fa le ina o mele le tau tau longo tu lava tato tu ia ma tu o tai au e tau sami ni mana o lisi aso faraile ia tau sami o le kefela te vano o lisi aso la stona e tau sami I le tato sen kitchen fa para fa mo ta vale susu ia foi sa foi I wa le sta vale le MS Rento ia oso mai il motonga Rento ia sa foi le nei tato lo pay Rento wa le foi le tato lo pay Rento mera e fisu ia lava I pena foi ia lo walu I fa tau so pusa isa it's fili a pe tau mo toma pe tau le sep yo tu langa na le tau tu lava ya tu mai ala ile tu fili ai ya tele me tu fili ya ole tu se mera tu fa na tu tanto concept ile mai na le fai na ile tatu mali mai ya por tatu night hawk na I foi ya tafuna ina tafuna ile story nei na yo la una tua ina ia mo pese ina afa ina te mafuta mai na American Samoa so ane fi ane ta fata lofa ia na te ta fusi ya me fa fonga fo pese la usina tumo ya ma tua life is too short ke rope ko vai ta u pe vai ya oi ai me si buta felo ina nei ya lima ta la maina paulo na mea le te na ala to na mafuta mai na American Samoa le te na ila aku kupe mafia fa pe ia male pusa kupe male sefe kupe male kama kupe mea lima tala tato mafuta na la stona tala fai to mai leono le fiafi se pa ele tula lua il babel fa fina o ele fa ina night hawk pen ia pena fo ele tato mliu mai fatalo fatu ele fio ngatan vasa ia pena fo ele afa ngena atua tato mliu mai ele night hawk ina fonga mo vai tenu tua fonga mo e mai ba pana la tala mai fo tatu o mai ja tani ia ai fa malo awana misi ia ona e la to America Samoa ia mawale ava no ai fa ai ia Mr Ngango ia por fio foi a fui a lili e pe ona taito lo ina tato ko kalamil ne o tawa fe lo pe ia 50 tasi ile soto na ia stona isola sana ine ala stona ine o ina le tasi al po na oma na pese ona mo pese usu pese lau pese usu na lau pese vai ngale pe to pua e pole ai lau tu pua o la miti yo la u ti ta vale yo la u ave pasi fa yo e tu lo ina pese na Mr Ngango ia awane misi ya te ole show le anga ia ni fa fi nai o ne afia ole sa ole antala la Mr Ngango e pu ole o langa ai awo foi uma foi ia le vai aso atu na mia le iso le pressure le vai aso ma fa te ese nga wenga ia e tom fai ma se fi ia ole tulanga na le ala yona anga ia ne fa fi ina ia o ile show le Mr Ngango le la fa pe on fa ta ina na sona ai funga mo America Samoa ajala mai le pato o le tata programa ese lo fi ai na ole
whalongolongo ia masilisila mai fo I mata mai I tato news. Woohoo! Tato news. Ia e masalo nala sauni atu la latu tato pese ia babae fo I tato malolonga fo I mai ona e whafonga le tato news le funga ina tamatai a mai na pali vai. Ia oi fo le sponsor ina tato news man. Ako group. Woohoo! Ako group. Sorry. Eka kai. Kama tumalova wasa pera fo te mara fiunga mano le ma soy ma ta ina oi fo le tpa Miriama. Woohoo! Esa fia sva ngana fa fo my news la mola tu la sponsor ina news. Ya masalo na we sa Iuni fo se news man na yo ne po o la se ka fa emo me ata tele yo ni ko o si va ina si. Mai farmasinonga le so nisio neu famtongi mai tale malo nisio o mesa tu ina toi fotuanga ia mta foi sa tu ina fotuanga ia ma tu alalo ali si fe pula mota ia a mesa fontanga I tu langa tau so ta inga tele vai fa ala pone tata no ngala vale ia fa sepolia ia le lalangi I le digital so ta inga ia tau tele vai fa ala pone a toi mani so me alo fotu ina mai mo tatu mtanga venga leo tau tonua matatu tanu Pacific. Oka, ya awala maneira esse na lo ona lo sila me apet fa fonga mai foi nisi na tato fa salonga sila la vai to mi stato pessima na ele e ko awala me awala maneira esse ne te mi sia tato niusia le la fonga atu te metai o mai na pali vai te mai to kada se pensare mai fidi fa ta simale tua fifi kam fighting in PC mai fidi fa ta simale tua o me fai ele va pe foi o le su mo so to do se va ne fa fo tatu no fifi me po fo mata ao po fo ne po Fidi ele va ta simale tua ele va pe na o kenya man kama ora mo fo mala ye pele tia sila e no foi Samoa pe tia Australia pe ora me fa fidi fa ta simale tua ya Paul mata no pole ya aja mana petiti mana ya aja mana mana I know say for I don't alam maleva Tukuwairema maleo la tuinalo I might say nada I ainga mafana Ua ame auro matali de otumaru Afailava esse se fa atutawa Egi ufoi na lianga se tanukula I fili fa atasi maletua Aile ole fosi ofana matu Ele ole oa ofona se mai fi alema tima ole amofa ele matinia
I find my way to see. Oh, Name Amai Uri Parapana. Aole Alofa, Leva Ando Mata Mata. Official, Sia Oa Ose Paitacho Ana. Fili fantasi maletua. Le ole fosi ofana matua. Le ole oa o oforiva se vai fia alemantiva ole alofa Martinia, amole alofa, Martinia. Fili fantasi maletua. Le ole fosi ofana matua. Le ole oa o oforiva se vai fia alemantiva ole alofa Martinia. Amole alofa Martinia. Jimmy, I'm just putting the drum camera on. Fatalo fatu sa moa I lau mai monga ni foi vai ngalo na lua tato po kalame e tatoni manatu o lea ua whapenao na sila fia tato tunu vai ngalo na lua tato tala me na tupu I sa moa le so e me sei foi ni so mi o fo tato tunu o fai e ai mai so tato malo au ina atu no fa no alo ale ako group e pe ona lato lang lang hoina malo si ai tato tala mai sa mo le usi mai ala mai mo E mo ate tātou tala, o le whaawa wina I o le moni mau o le fionga ia pe stawa I fau te vanga, mai le aso ana nafi. Na whaafonga I le whaamasinonga I le so. O le mata upe whaatai mo lianga I lātou sa ave mo whaatonu ma shareholders, o le company o le local partners associates. Na tā ue pe sta, na tangano atu lolo na atali I tūlanga wai eva aia I le company. E peo na tā ua ai le saini ai o le atawa Danny Swanky, o le ano leo le fionga pe sta, le tusi siaki le company. Ato ai male au e seina mai leo a seta mai le nofuanga o le company.
Ai watu ina atu no whanga le mautau Samoa. Na tupua ia te ia le masalonga. O lea na ia sāwalia I loa ni tanga luenga o ala manuia malepa, seisiaki. Peo whapewhia mai shares o company. Sa ia mai tawina o sui le vai ina o shares. Lea wa whaatulanga mai le tolus fulua te simani 5% ia Danny. Ai tolus fu 5% ia Martin. Sa ia whalia, na toi whono le vai aso na soai, ma ia whalia I loa lea mata upu. Na maea le whono ma wa toi whaasa o shares. Ma nga ia loa a pulu lance polu le ofisa le MCO e toi whasao. Wa toi tuwina atu fo I lea lava taimi le tusi le whale tupe. E tana sa ngai nai le saini o Danny I siaki al company ato ai ma aseta. O le aso le fono le asa fono whaatase lance polu o Martin ma Danny sa ia longoina ina ia whailoai. O lona manao e fono o na wa iei pole ngai le whanua le e whamaoni ai le longu. O le mata upu o le mata upu mua o le fono I le aso o le whaamawai ngā lona atari o Danny. Sa whaeloa Danny whaatonu lona le fia I le mea utuku le company ma ia whaapea ai ua manao e whaamawai. O lea whai taimi na manao ai loa Danny a vea ia ma whaatonu e sui ia. O na na o ia I ele share le company o le whanua lea e whaamau ai le eitalafu I le nupi wha. Sa whai po ilana tala ina wato e whaafo I shares o company I le mea na iai. Ta I 5 Danny ai vai a pulu lance polu ma Martin Schwalker I le isi 5%. Ma sa maalilia umaloa iai. Ma ai alea tala noanga. Alua tu loa lea o le loia company o mai yamu Mr. Kota Petero. E tu sa I o suinga ia. Wa la longo whaapitoa iai. Lea na whai ai le fonitanga. Na whaeloa pesta, sa maalilia fwoi a pulu ma Martin. E avea o ia masaini au tua o le te ngā tupe. Ai o la aulia le I whaia sanitala. Ai nā o na whaapea mai. E pule lava ia. Ina ua whamatala atu le tamaita I lo ia lea suinga. Sa ia whaapea mai ai. E mana o mia la se isi o whaatonu nei sa iai le fono. E moli mawina lea I ngā fono. Ma ia whaapea mai. E mana o ia Martin. Ona o apulu. Na tele I restalaina. Sa lava apulu ia restalaina MCO. O le whamatalanga pesta sa o le whane o Martin. O whaailoa ia le suinga lea. Ma le mana onga le loia. Ma o mana o mia ai le loia. Se isi e whaamaonia. Le ala lea o lona o atu. O whaapea mai Martin. Wale lei. O le a o mai. O le aso na atofa e whailoa iai I le loia. E o atu le ia watu Martin. Ai tu whafua se I atu la auli I le aso. Pe taina tele I fofuaina o na auli e watu. Sa to e alu ia Martin e pe tai o lana tala na whai mai. Ua uma na la tala noa ma la auli. O le aso sfufao Iuni luafe sfumatolu. Na saini e ilole malienga ia I luma o le loia. Na whaalia e pesta o le oka mua le kampania le Wilex. Sa whaatonu atu le valua felita o le sua o le nonu. Tusano na tau ma le sifuru tolu afe ta la tolu se lau 505. Na whaate ia o ia ina ua atu le kampania o le Wilex. O loo whaalu lea whaatawa inga I lunga o le ingoa o le Samoa nonu Delight. Ile ia I lea taimi se fuafuanga, pe sa tala no fo I suia le ingoa o le company. O le isi oka le Wilex se valua felita foi, o le sua o le nonu. E tusa lea ma le sifu valua fetala. Mana mai tawina, o loo whaonga ina I fo I lea whaatawa inga, le ingoa lava o le Samoa nonu Delight. Ma o loo whaalia I le sainia a pulu lance polu, I le whaangai o ina lea, o le whaatawa inga. Sa ia taloina le fono ina ia tala no ai lea mata upu. Ai sa talo sanga mai a pulu ma Martin. Ai apea whaonga apea le ingoa lea na ia. O lea na ia taufia I loa. O na ile o le ingoa lea o lo wale ai ta lafu le nupi wha. Lea o lo wha ama wailo na whanua. Na whaanga soro pea le whaato ai mai o oka o le sua o le nonu. Ma whaonga i nai lava le Samoa nonu Delight. O lea sa ia to e talo I nai lo le fono o whaatonu. E tala no ai lea mata upu. Sa no pesta, sa tuina mai e loa mafu anga o le whaonga ai, o lea ingoa, o na lo whaisi fete e nai, ma le whaatawa inga I atunu I whafo, ma lo whai lea mwhawhita uli o le company, pe tainta o e pesta, e lea se whawhita uli o le company, lea taimi. O a perila luafas fun man wha na wala awele fono ma le nupi wha, o na sa ia tusi I ai le tamaita I pule, I le tūlanga o le ingoa se lea ua whai ai whaatawa inga. Sa whaatala noa lea mta upu ato ai maloli, mata avale le company. Na whaatau ai ato ai foi mana na tausanga, pe mwhai o na au mai se tusi. E tau fi ai le whaonga ina o le ingoa lea,
ona e fōringa mai, ua le mawhai lava ona tāofi, ma sa whaamalamala mai e le tamai taipule, e le te tau ona whaongaina le ngua lea, I whaatonu o le company. Na tā ua e pesitana tele isila fia ina, se fisosoani mai le PSSF, a toa ai ma le tāru sangai e a pulu lans polu, o se isi te ngā tupe te talaina, a toa ai foi, ma le tāru sanga na AVC check account, I saini ei la auli, ma lans polu. Na ia tā ua ele I lava se malienga ina ia talaina nisi o te ngā tupe whapea, sa whaia e whaatonu o le company. Ina ua mai ala fono ma le nupi wha a toa ai ma le whaatonu ngā tue whaafo I mai a seta company. I le no fuanga o company vai tele, o le tae aona soa ina alua I asiasi ma vaai, pe ua whaatino le atulanga. E o atu, o lo o toi whaafo ifo ta avale, ai o lo o taloka uma, ai le ini ki. O le ana toi sawa I loma toi anga I ai le afiafi. Me tai o atu, ua iele leo leo po, ua loka foi le pā, ma ua whaasai o na ia toi ufale le whanua. Sa ia fasiningia le leo leo po pe ai se a ua whaasai o ia ma le rotoa, ai o ia o le whaatonu o le company. Pe tai sa ia tali mai, ua whaasai ia e na auni. Inisi o tala o lo whata seato min staff so ta inga ma le tolus fulua atunu o sui. Ma le tolus fulua atunu o sui ma sui langolango le atu Asia ma le Pasifika. E se fontanga I Singapore I le vai aso nei, e tala noa ina le mata o putau le digital, malona lumana I atu, I le atu Asia ma le Pasifika. O le vai mamawa Singapore le o lo tau lai le lumana I o ati nai, e alai fa so ta inga ma tulanga tau ICT le atu Pasifika. O le fono muli fa pe nei le atu Asia ma le Pasifika I ona min staff so ta inga tele wawi fa ona po nei, na whaia le Brunei, I le lua afes fu mawha. O mai aso nei lao lo tanga fia ai po ani ati na ina ausia ia fa so ta inga fa ona po nei, I le 5 tausanga wa tuana iai. O lo awai atu le tato min staff so ta inga le fionga af masanga riko tupai I lea fa moi mo lo tato tunu. O le whautuanga sa tu ina atu I parliament e vai aso o mawai whaatau le tuluyo no ngā tupe. Leo whailo mai ele min stau tupe I asili e patuyoti. O le asili sila I ele malo I le tulanga. Sa whailo e sili o se whaafitauli. E leo whaapongi sa ina ele malo. Mai tawalatu la I le whale tupe tutonu. O I la tautonu I olo o sila sila I tu nei. O motu ngā afa le sui whaipule tamaitai I a Fausau Rosa Duffy Stowers. Na ia whailo ai le ngā whatia e nei ainga, o loo fia whaia se no ngā tupe, o na tatongi, o na ole mawalunga tele, o tului, mai whale tupe, ala tātou o tunuku. O loo whoninga mai lava o loo mālosi so tanga whapaanga le mālo Samoa ma le mālo Australia, e ala le matanga luenga o leo leo, e pei foi o na mawai le fua ina e le mālo Australia, o pasi la pasi se lua. E tai tolus ful pasi se tau abinai, a toa e mawila afe se fulu. Tusalo na tau ma le whasela wafe tā la. Ma wafe tau I tonu ale foai, ma le toi o se anga o na whaatino leo le whamoe mo Samoa, e ala ila na tali ngā māloi ta anonga le Pasifika. Sa loa ia le tali eina le mea alofa e le limin stau tupe le fio ngā siri e patuyoti. Ma na sao noa le tamaitai hai komisioni o Australia e whapea, a o sao ni eita anonga le Pasifika ina I o mai whaatasi, o se ainga, ua whapena fo I le malo Australia ma Samoa, o se ainga e tasi, ma losi, ma mautu. O tātou tala ia mo le aso ma wa mai le tātou atunu e pe foi ona tu whaatisia, tu ina atua wale mai mo whafonga tātou atunu le ngate Samoa nei, ia whape foi atu me mau, e le mwhai ona atu I foina le whaatai lava ma le whanga e tia foi o le nganga I le Arco Group, ia ona la latou langlang sua e ale e tātou tala, ia mwhai ona tu whaatisia wa foi le whaafonga ma le mai mo se tātou atunu. Ane atu I tātou atu I sina pesera I titi lea, ia le toi foi mai ai lea, ia se whai, ia le tātou tana whai, ia o tātou le I wha maa vai ai o nei.
Vili TAUAFIAFI mal besena se manong besena besel pun ale jemaah besel jemaah original jemaah ya nabi o tau sume sunga ya vili na ya fole to e fo e fo sunga ya vili o na besel ba TAUAFIA na mo vai to ina ta to news e po ta to telefona per fo ina te mate ya mai na pali vai ya on lango mai sa fo ina te mai na ya lango le ako group la tona le sala mo ina so la nana le sai tu o maina le la mo ina tato ni su so va vasa ya ma soe Miriama le sai tu o ale te pito mai numa il fai mo tato ni usa por sa mo le ya aya sa ingan na le lang no ina ma no sila ina tato sala ya wa foi mai mo tato tino maro ya na ese ma le tato ni spen na wharamolongo whawhome whare tātou tu. Ia tūnanga na ia pe ole nā pisa tala wha solo le whamasinunga nā lo whaene le whionga a pista. Kana wharewhia ia la huli ia ma apolu ia manisi foi nā o la tu pisa tala wha solo. Nā wa umal part 1 and 4 ia o part 2 o nei. Ia ana pe wharinga mai e whaina masina o mia whamasinunga. E fo e mai le lunch nei. Patua umale moni maua pista. Ia aso atoa nafi anu mani le fatua umal mon mo pesta le su engale tua le leo ole afiafi la nei mai le ia lesa fa pena mai tolu anga i lima lesa fa pena ona su ina ona kolosi ai fa efe silia alo ia ele io ona ia kako Tata report. Vai le ke le ole makwai e ono vai aso lo fatu na case le. Ola se sili na sa
sa fesili ai lo ia ala ulima apulu ia pesta leila se petasi pelu e se fesili E tasi fesili na maua le fefine ai le umal taimi tuna fo ile na fesili ia ile lo ia palangi ne le alo tula imo le fionga fanguina apulu landspo le tulanga ile malienga ave le fanua e currency ele long le fai me le palangi ole ave ina le fanua malo fai mai na olo watari olo iai le share ton le company ole ave ina le fanua ele se me na mana umia e fa ton uma o se me na mana e ofo mai la vai o ia le ave ina le fanua ona lete lo e te tau tongi le overdraft lai lunga o le fanua man tu le fanua e ele aita na ele aita la funuma ia se la wa fela fa ole fa talanga si to ino pesta le fiona pesta o le tala o meu payment foi na e tongi tangata na itala fu mai le tupe ona o ana pisinisi con karate mai sian pisinisi e tu wai ona tongi mai tonu ia tupe ai e tau ona so longa manuia le lei ma an pea ia tongi tangata foi na ringa le lai ona fai mele le overdraft ia le overdraft lana se laua fe na fa ma ni ai lunga le fanua ina ua lato maua le tau fonga e man malo le tau fonga le fata winner company le Pure Pacific Pacifica o lea la na o mai e lota la noa ua maua le e la tau le tau fonga ai ele se tupi ele se tupi tai milea ia pe an fai lota na fai lo le pesta tai lima se laua le al shareholder lima se laua fe al shareholder e ave le tasi miliona tasi 5 miliona le na tongi tonu e tau fo ai petai e fai mai matenia mane to faapu e le ngia la tupi e la na fai mai lo pesta e ye lo fanua e ui ola ye le aita la fuluma ai tato fai se ton tan no alo on mon le pesta tan no alo pe avatu lo na fanua na fai lo le aita o le long fa o bala titi pay off le overdraft ai guarantee le fanua ia le nonga tupele na au mai tongi in fa tau mai le company o le Pure Pacific ia o tulanga na faia e taila o le fai mai fesili o le mana i o le line of questions ale li lo ia palangi fai mai le fesili ale li lo ia e o le te fai mai na o lo watali e le share i lunga company ai le va mata o le fanua nei au mai e tonu o le aua e file mua ina watu tongi le se lau afele o le overdraft ia ato aila mai le i mana o fo isi o tangata nei whaatonu isi whaatonu e au mai le whanua e whaamaua le aita lafu le amai nupi wha o le makua triki alu o mene o whamasinonga ia e natali mai asito ina pesta ele e isi tūlanga whapena isi tūlanga na o ia o siaki siaki le urua i siaki na maua mai le sifuru afe ia o loo whai mai ia le li palangi o pesta na ia talaina i tua le siaki ia a le whai mai pesta a whai e mai le siaki cash ele o tusia ele ngō pesta e te alu lai ave e te alu cash mai le o whai alau sa se mea lawa e te alu tala mai ele le siaki le al mafu anga na mai le siaki ono ta o e pesta ilana mon mau papea mai o siaki ana tufa le tupe na tutoe mai ina o tutongi le tau o le Pure Pacifica tutoe lo le tupe tau whai lo ala tau e vai ina ia mawhai o na o e whaatau mai ei koko ma ava o le isi fo i manatu na whaatau mai le tō wha a purulan spolu o lo mana umia i saina le koko ma le ava Samoa le lana mai e lo tupe ia tufa mai e o e whaatau mai le koko tu whaatasi ma le ava na ave le a puru e sao le saina le taimu lea ia o tūlanga nana o ia le o whango mo atu e le i ruatu tato reports tae au te whaawau ia kolosia Cecilia ade o ia le tua ala uli al mani tua mali to fa apun lance pol fa pe fo i Martin Swalka ia ile fionga pesta o tu la i le pa i tai nei ia e mo mau mai ala mo mau le tua le leo ia le e o mia se tai mia fanga solo al ma nai ole o to inga fa masinonga ni awane e misi fo ina le fa pe alo lo so mai la wa o so mai wo fai kupe fai mata le am fa solo le ia e manino mai ile tūlanga o le company o lo wawao ai nei ia ma tūlanga o mōri ai ni se lato le whaia o whainga tau whaase
Mara e visiti al palangi na lo ia na ia ai tifo ringa mai man tole man tole o fanua ia ole o se wef na po se value na fanua na o se la waf ia ala wa mai tau te fesina vai o silina le al lo ia na ia pi electric mai ia al fanua ia pesta ia le mo le na mai le tasi point balu milion le la ka mai o fanua ia o le value na le se la waf le vet le overdraft le e moni e lo fa le fie fisi ali ana ni palang beta ia ni ia o le tactical alo ia sa ili ale me anga mai fisi e foi le ana tu sale ole manato story ina pesta o lana aitia wa na yona mau ale me fa tau mai ia le company ale Pio Pacifica ia e sa palang ia fa mai no ele manga o la vaenga ia mai fo so fanu at tonu ai ono lo manatu o la ela overdraft fi pay o la ke struggle ia ai kala na lai ona ia pe tu langa na ia ole o kai o masingonga ale poko lo ia ele man malo foi la nei tu fai nga o pesta am fa ka langa fanua na ai toni no se la wa fe mai mo lisi milion na e ka vai le mena ia matua ia ole sita to news na fa lo mo tia io le ole a foi ole we fe disi news sida le si ba se ko do ngalo e tau fa so longo la lista to news na e to e si ka ko pa e to e tatu news na so langa foi ne awa ia tatu min star so tainga ma re te tu langa na ma tu ia o si tala fi na mo tatu tu sa mo ia la le to pole tatu ni meu o aerial airport meu antena yo la titi tol ka ko me ma wa se fa sa mo titi tol o la se fa se o poe ma fo fa termine mai na e fe tau I male titi tol ba ka wa se sa mo fe ka male male upu le na no winga no fo se upu o wa tato ngana le fa pe na ma fo e nei me fa pe tono tato tu no ma fo e tawe ona is tato mo au te lo ole a fo se upu ma no me se upu e fa ona fa ina ia ole atitilo ele se ngale analog my digital analog ia pe on fa se o kama inole pe on fa tala ina me se insidia sa o fa ngan le analog ia it's actually frequency fa yana na power na ia le digital e ke le frequency o e ke le dani channel e ke le frequency se ma le se senga ma le digital no ma ko mangi ngo pe le video le digital le analog e ka fai le ngefu ma sulanga na pena ia pela la o sia umanati ia e tawana yele manino ata manino sono sfa upunga e ia ata pasa langa ia e fausi ai se wa e pe ese mai le tulanga ole sila foi la ava ai tato tu no mai mo i tulanga le he digital pa ole mea ia fai asam ta digital ia lo tama fai se tato malo na ia mawani sa soni foi e mawai se pa mana ia tangata e o ale pusa le transforma le fata mina mai e mata ia ole o tama fai tato malo ina ia fai tulanga le mawai se pa pe foi na fa ale ia fina ngalo ia malangona o sui fai pule mauta I nava yaso Mana tele lisina, mana tele newsna ia wa pe fo tatu no le tatu fa so e pe fo na Facebook la to ia lo pinga te fai langi ia ale nga tele apio fo linga e tele fa sa mo pe no fa sa mo ai le o mari lo fa sa mo le ole atu menino masalo ia o to tele la to na fa na ti ma futa mai a mai so fa sa mo po le ali tito e pe po le a po se po ata lumo te fai langi e le mai tele o le stato news na le sa e fo ina nei a mai o fa ina tului no nga te pelaiti ia pe ona va te ona fa mai mi sta o tupe e te ona fa te fo mo bank e so ma ave tupe la sila il mano e tu sai avatule le faltuanga e le fa pe o la pe le ai le mano le tule nana la fa nga solo il mano e la te fa ton fula wina ia le sitia ma le pa ufoi ia tulu yo no nga te penait ia peta ia ne ia le wa mai le la mona o le sui fa pule tama ita ile a fionga ia fa u sau rosa ta fistawas il va yasan ma vai nei mai wa fa ia se ke le lo interest so long ai no le o tala nei o samanga nei a fa sau e fa mai o tata tangata no ma fa foi ave nei fa na ma seasonal workers ia
ia ele mawani ni tupe tele a ena ona ia tina ena ia inga fai a leo na o fai loans ia o tau musu ona tu langa leo tele o pe ko ki kia ku sale loan mane na interest ena ne one mel na na lai lona na fai le manatu le ele wa tani mele fionga le liminsta o tupe e fionga ia sili e patuyoti na titilo ile central bank ile tule wala fai fai isfatsa o tato malo ia na tu langa e pe nei taso no pe na pauna news Ole o pasi luo ngana leo leo info ai mala to pasi ka sport. Oh ya na ya ese toi o tu langa na pasi na o fe na mai o sai na foi po Australia. Oh ya na ma na ya o sui la tu na mai Australia leo so so ni mai tu sana na tama fasala wa fitala. Ya ole ai foi ole tang ya tu na taimine utalo ngai au la ona le ile awani tu wai tonori o le tatou no fuanga for la fa ia tano ia le vasenga o leo la to le ava va ia no fuanga la to fatino ina ngalwenga ia pe tu langa na lewa ai mese fo io wi la file le fa fa ona fa au popo mai le se fulu wi la fi ia wa fo ia fa ngai no tanga leo ia ole close ia fenga pa anga le FAB F Australian Federal Police ia maltato mano close ole sa ingania ia le la lo anga le mai lava Australia i tato tanga venga leo e ngata ya penga penga le fa penga inai e tama o onga trainings ia o kia safety gears ia o por kalame se le lo fa tama mai e sponsor Australia se e fa por kalame sa fa pena ona nga ia tato tama tato malo e koleni fa koleni ia tongi Australia no tamo fai ia lusitino awa mele ia mo ai pam ka pe aku na tu le ai ole tu langa ia pe la ole social mele na Australia le forma wala il social ni le pase elua ia mo wila fisfo e masalo ya ai na mai ni tupe fo le si e tongi le e pos mi tu sina be o wai fa o le me na pasi le ke de ia vai se fa nga ia na fo ia wila mai tupe fo le fa popo lungo tongi le ia wa ia a fa to fo pe le mau tene le si tanga le leo le tupe na le mai alla to paket mai a me fa nga la paket ia lo to mai ia le na wa ia fu ia vai ni iken kai e fatino e si tanga leo le si betu langa i tulanga na mana o komisina na ia fatino promotions for ia si ti ai tulanga leo ia ai Facebook e mana ia foi o proclamar fatatia nei amanu ia tato tasi ia o ia le pese foi ngale ale kunia lava nai leo a lai loa mena va tu tona filo fo nei tonga nai leo ia no puinga fo ia man tu la tu saung le mu ia not kunia lava sorry not kunia lava le penil tafa ia eu tu le foi ia fai pese wala tu foi ia vi leo ma ia tu la o mo tu leo ia ringi fama ele ia masa openga hotu mala to ia la sau tama mai naifi malis mo ifana isa foi mo no lima mala ale so vale tu leo ia mena le se mana tu foi le ma le fa sistemi a fai ni me alo fa foi le mai o tu fa mai pasi mai ni ani meu kia mai le tupe foi le mai le si lato ala ni le sa la fia ia e fa le tu o leo ia ma ino foi leo as pe mana ia tu langa la ma ele o misi foi mena lo fasino tato malo ele risk allowance leo ele ko clothing allowance Olo ia o risk allowance ole e la office a section ele ole uma a section se alfa pitoi la to ia e feos fa ina ia mo saunga le mu a vino tato maro e foi alami a fai e mo wala alami leo a fai Christmas le operation tele na Christmas meto sanfo e mo foi alami leo so la ele o fatamana tato maro le lava ai le tono tato leo at least you'll get something for mo foi la to pe e fa tu cha vale va quello ko tip leo la menga ta winga ngai leo ia na original tato news ia matoi tato to foi to review tato news ia matoi tato no tato news pe no fonga atu e mai na pali vai te mini masalo ia
boleh tu isi me lo pito la au pio ta o ni tama ta yo Heidi wa mai Heidi kai pe sa kai Heidi sang tai au ya ma tu ta au ya au ni ngala tu ta tu ta au man via ya ma lo pe ila so ta au ya ta si yo wa man via tama ta yo Heidi ta tu fe la ila so ta au man tama ta ya man tu fo yo awan fu la vani no ma e uni a pe ta mo va ya so o pe fa pa pe la vo ta fa fo i Heidi ang po o kaya ko mai di man nai yan mo ngutu nam ke di ya ai o ta tonu ya ma fo si u yo ta por kalame ya amule te fa ma ro ta tu company business mana o la ina ma lo si ta to TAUAFIAFI ya male LOABAY ya misela mo ya ta to business na se to ni lai o le well venue Poi ponga a fe ne tsu sa so ponga fole lava le masas fa nau ia ka ia pa fo fa tu ainga e sutu le o ia mane le view ia mane traditional me uma ia mane fale le ta ua na o ka se mane tonu e pese le fa pese me sim ia la wa ia pese me sim pese fale foi le ia ni mo ni ata foi ia tonu o so mane ia masalo a walu yo sama yo aya we tonu na wa mane ya ele whangaroina tato company o Tonga Complex SSAP SAP tai to kudanga vaenga ya o le Fexco Pacific o le MS Rental o le Arco Chemicals na o Arco Group ya I may say foi ya o le Cafe Laterano Allora fai te le lava tata company na lang so mai fa pe foi le uso ya Madeline ya mani well venue ya le wo for in lava ya fu ya vai ni ne fiafi fa te le sa mo mai fa tai fa ngai na la na LOABAY Global Network I want to see el tato show wa tai out e fa pe foi man tato show le fiafi o le TAUAFIAFI man LOABAY mai ya ma o me le fiona fu ya hili manu teleina ya tutu mfaiva le ato la fifine la to ngalue mbia fenga malolonga se tato tunu se tato filo itayao ya kule lo fale ato mo ya to lo so ifua msama to vola ya ndia ile stofi so ifua ma o ato fa manato fo ia le tato konseti ina maliu mai ya night hawk ya la so lo river la sto na nei ina American Samoa na lima tala le fale ya fa fia ina oil fa ina night hawk na foi a nei ia mali luas fulo pese la uso na po ia pata lofa ia mata lima ia mata noa ia ma fusfusi ia ona ia pe na fai atu abringa la to ela suluiva ela stona ina ta mali mai ina funga ho sa mena ia ato lunga sta ta pese le tamana o ta no fa solo melo vai le al pese la ta voi to lunga ta po kalam Pula la ufiu. Ya tatu atu ya e masalo la fai pese le to fio ama tauta Tene hamo ya tauta brothers ya to lunga fo ta to program tene hamo ya ma pato fa to mo oi man via tele nei poi manolonga to fa su fo I'll never let you go. Lu è a te, lu è a tu, lu è passato, io poi le mani, ma non so. Il lumare questo, anche la pena me che scompare, poi mi salve, mi vai schiacciare, mai le cause, e voglio